po zmagi 4-0 na Krasu je z menoj eden od strelcev 4 zadetkov na današnjem srečanju, naš napadalec Dario Wiesinger. Dario, 4-0 je bilo zares tako lahko, kot kaže sam rezultat. Nije bila lagana utakmica, znali smo nas čeka tvrda utakmica s puno duela, puno preskakanja igre i jako težak, mogu reći, teren i protivnik, ali evo, dobro smo se pripremili na njih, došli smo tu, odigrali smo, ja mislim, jednu dobru utakmicu, cijelu utakmicu, nismo im pustili previše prilika, svoje smo iskoristili i evo, to je to. 4-0, na kraju izgleda da je bilo lagano, ali nije toliko lagano bilo, koliko morali smo se stvarno dobro potruditi i odgarati za ta 3 boda. Dario, večkrat izpostaviš ekipne rezultate pred posamičnimi. Današnja zmaga in pa tudi dejstvo, da si z doseženim zadetkom na drugem mestu lestvice strelcev Prve lige Telekom Slovenije prehitel Predraga Sikimića in pravzaprav ostal osamljen. Zagotovo si tudi v tem pogledu zadovoljen. Je, naravno, zadovoljan sam sa svojim učinkom u toj polusezoni. Moglo je bolje, naravno, uvijek može bolje, ali da, to što smo rekli, ekipni rezultat je uvijek najbitniji. Ako ekipa dobro igra, onda istakne se i pojedinac i tako da je najbitnije da ekipa dobro igra, da smo dobro igrali. Ja mislim da možemo biti zadovoljni s ovim dijelom sezone i sad se treba dobro odmoriti i pripremiti za sljedeći dio.